Kathoshe mwanya mnono tubakona kanya gakwatana abatu kintheto chietu chia weru tha mwanja unibeto awini wa Kingero. Tukiambiriria ni atia kariba kumantere chia Nkobo beterete munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kienine kia Nkobo Stadium kimubango yawia kukiria kari hawati ogeni mubunge wa gishiko bunge Akimenti South Shadrack Mweti bari wa mubango yobe na wirigiro yukaidra yukiria mbeo mbithi okeria ekrone nyotira yotio kunibo puinge ntere iyo. Hii ni kundi ya Nkobo team 2-term. Tunaukaribisha hapa Southimenti Profesa Kithure Kindiki mkiwa na Dr. Shadrack Mweti na serikali kuu ikiwa imeongozwa na president wetu Dr. William Samoei Ruto, ili tukaweza kufanya kazi tukiwa tumeungana pamoja, tukaweza kuendeleza nchi yetu utaratibu ambao serikali imeweka mbele. Ndienda kuga nto baba bachitaniritie utwo barite kabaigitwe ngugira mujumbe wetu aitete bona na baba chitanirie bauge uma. Dr. Shadrack Mweti ndienda kuga ogwaretwa tinga ogwaretwa bulldozer nonto bako bulldozer maendeleo thaichi kawejete na program igwetwa empowerment irandene Kenya takinya gonto go kwinge watotharira tukareterwa mbeca cia kuinua wa mama, tukareterwa mbeca cia kuinua wa baba, tukareterwa mbeca cia kuinua youth, tukanenkerwa mbeca cia kuinua baba na disability. Na ndienda kuga bara go challenge this program bakiuga mbeca nigo tumirwa boy mbeca ciato ciatwiro tumirwa Nairobi, ciatwiro tumirwa headquarter. Thaici William Ruto augeta maendeleo ya kamberia kuma nthe jaitetie na manto janto baroragia ile ya Kenya ja kuma nthe jaitetie ibeje stendi ya Murojo bone nthe raja umete jaitetie na ankuki bwega ni ntubwa mwesimwa wetu Shadrack Mweti ni ntubwa kwethirika kinyakire ekuru wa mama bara twethera tweku na ethera batu atumenyerete nuntu ketherika batu imbeso kinya iria turungamirite ciwesu tuona agitwa bwega na tukona na kwenda nyamu ekuru o ari okira kwa atukwira Shadrack Mweti bwega twaraithiria mathoko ora gututhitheria twacoka twaraithiria nyana ara gwa police batu ra twakirite twaraithiria police Nkobo ya kiribwega ikawampungu cia kiribwega kwa Southimenti yonthe netete thithagia mantu jaja kwagira mbere mane mutongerio bibiki ndene Nkobo na gikundi gyetu ikimwekera gikonsindi gya kwewa mbeca rujo mbere maitu gucokia nkatho nuntu bwa utongeria buraburo kuona antu babikibiki babatere gutethwa na mbeca cia thirikari. Dr. Shadrack Mweti 2-term. Kithure Kindiki 2-term. Our able President William Samoei Ruto 2-term. Tugeta na mbere kongi na kunia tenjemwe ya bidhaa NPR mototigi Moses Mungathia ura worairwo imaitha ni utariria mathina yaraba ithirite bekulukira kuma mwendo wo harethira gito turo bwawe tariki mwanja mweri jwena mwaka yo kulingana na mwekro wa mototigi Noe Florence Makena njaitha to chiekiro wirane ate bakethira bakinenkirwa michara ya kurobono ende bataithira bakiamukira mbeca iyo. Mukuru yaro ko kuma bae kuthigora boro tariki mwanja mweri jwena. Family ya Moses Mungathia urano mwe wa mabitha ba NPR abatatu baba orogiro tariki mugwanja cha mweri wena mwanka ojo bathingatite endethia ende mwanka athaino itigitwe kinyamara ni na kwiburia abiuria abingi na ata thirikari ya bakirire kinya wethero ni abekirite gwirane ati kathi na mbere kubaria mbeca atia akuru obao na mwanka athaino batichionete baba emoyo thai bo shughulikiro mwanka thai system we ba hukumu thai ba bari ara mbesa accountine ba beto na ba bari ona thimu na tutamenya ni office ri goyongo bari na tokirira wo ba tu twembere wetwa details cieto marieto nana to tunya enje ciana na no bana bionda tonenkanira mweri yo tandatu ngwetekia itwaringeri thimu muno mu office ne Nairobi tukira wa itonenkanira details antu ba tukari wa mbesa cio batetegirwa thimu ne cio rengi cieto mwankaruare kandrona tuwetera uteibo tukona ibo tuonere na ati antu ba twatiatiro mishara twamiona ana tutemiona kenda no tobote menyotia na muntu utheri utayabo kiliana kana boto ta family boto ra to kiliana
tukurita nto ba ke system kinya ko thiba bari tere ke system bote bari ta bote toireta no ntu ba twetiri details pode kututhiatirira tumenye ni mbibiongo bikwendelea anto au nkuruki mwekuru wa mutigaire Moses toe Florence Makena na kuria kinya atongoria abarabangi na atababakirire kinya wethiri baikanirite magwirane ntugo ya mathiko na mwanka athaino kinya bongo batebumeria ba promise ete no ntunga bana na wire atutethia na atikwenda kwa bura atutethia na bo bange antu bo bakamenyera twana to mwanka thayo te wandrona tibala kathuri murungi ake no mbombete kuona no ntuna twetire immediately le mathiko okuluka na omba no tutethe bura uwete anene ba kwara bore ndeburia atire ne ka Moses bwa mwendete ndira ai moyo na ndrona buru bwe mutumira na thiki pio no ntuna turenya no tukwa tutia eta na kwa tweka ntuku akwire tikare nyumba kana ethora ninya ilabia ya wangwe korari araretie akurire ngoine se muinge Kumegebe North Petan Class Chabari Tugita na mbere ni ati arimi bairia bakuma kaunti ya Embu ibergiritwe kwithira bakigunika na muradi wa KAIP ya yo county aggregation industrial park ntere chia machanga wona jwaithira yukirikia bakiaria baliongirite muradi yo lwamiriba cooperatives cheria mwanyi bethirite betariria ati abaina wirikirobo puinge bwa muradi yo kwithira yukiguna arimi bairia anene akiaria Minister wa biashara na iwada kaunti ya Embu Francis Twiga anekirite arimi wirane ati muradi yo yukethira yukiambiriria no tiere yo kureta twanya twingi twa ngui Arimi a iria thiini wa kaunti ya Embu ni makugunika na Embu County Aggregation and Industrial Park iria irakwa mwena wa Masanga. Kuringana na enegiti a ikundi ngurani cia arimi a iria thiini wa kaunti ya Embu marauga magakorwo na mweke wa kwambiria kiganda kia iria kiria makathondekaga uria rikathi thoko riciingi nja ya kaunti ya Embu. Kenda kumenya uria iria ritu rikendagua nitwathire tukiona Excellency the Governor Madam Cecily Mbarire agitufa way forward niguo tuone iria rietu riria turaruta Embu ni rirafuta gututethia tondu iria rietu twendagia kura kwa Brookside na Mount Kenya no riria twoka kurodia uvoro wa bei tukona bei ndiratutethia tondu riu nitwitikirite kwaria with one voice tucokanirie iria rietu nigetha twonekana no ritethie murimi nikio twambiriritio uvoro uyu tukambiriria nginyagia gwiciria tungithondeka union yetu nigetha tuvote gucokaniria ria Embu na tuvote kuri process na turi value addition nigetha rituonere mbeca mbega ino igatethia arimi aya a iria kugwata umithio makiria kuma kuri urimi uyu wao. Iria rietu thiini wa Embu ithariri tuti processing industry koguo undu wa mbere ni ku process iria arafu ripakwe yarikia kupakwa rikinyage nja ya county ya Embu repacked uguo niguo tureciria kuongera value addition yetu na nginya chilling ikagirwa wa guku rinjire twinio mbere no namba gukena ikiganda gikitwona tondu ikiganda gigatutethia na tugwatane twi masaiti monthe ma Embu na twagwatana uvoro wa value addition nyo ningenda tugeka nuati wana kuri uguo arimi aya a iria ni maravoya thirikari ya kaunti ya Embu kumatethia kugura kula cia iria niguo mavotage kuri kua riringi magitwara thiini wa kiganda giki. Twina challenge imwe ukorwo taina kuri tondu transport ukorwo twina thiini ya transport tuthiisa tukavireria kumwe kwi societies imwe iria ina kura koguo ningenda thirikari iguo tongereria guku area gwakwe korwo inene muno na no yende kura nene iguo tugie na area ringi tucoke tulete guku thiini wa industry ino. Mariti miario ino mari thiini wa kiganda giki kiria kirakwa mwena wa Masanga. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri.
Tugite na mbere ni ati mubunge wa gĩcigo bunge kia Imenti North Rahim Daud na alikithitie kweyano kwa DCC kia sub-county njero ya Imenti East na Rakwa neregeretwo kwithira kiambiriria ngwe mbere ya tariki 19 Nkuluki Rahim na ithirite akiariria matu yegie thoko ya Gakoromone na Rakwa na witikio Rais Ruto akethire kinyantere mbere ya meri 3 ithira ibo kenda wikira yare musingi no tiera wa kibwa thoko ibo kwithira bukiambiriria. Mubunge no Imenti no Rahim Daud augite nandi nyuma gwetera kagita karaja sub county Imenti East nandi ikethwe na DCC omweru ura urigeri kwethwa ikinyangu gine mbere tariki 19 mweri juju. Confidential hiyo barua, lakini imetoka kwa Ministry of Interior and National Administration na ilikuwa imeandikiwa Regional Commissioner, alafu yeye ndio ameandikia County Commissioners wote wawili. So County Commissioner wetu Mr. Uma anafuatana na counterpart wake wa Isiolo ndio tuweze kupata DCC the soonest possible. Na alikuwa anatarajiwa from last week 9th, latest ku report ni 19th. Lakini from last week 9th tayari barua County Commissioner wa Meru na County Commissioner wa Isiolo walipatiwa hizo barua ndio aweze kuripoti aki-hand over pale. Nanontu bontu bubu Rahim Daud ugite kaginta karia njeshi ketho kijukania agatika sub-county North Imenti na Imenti East chonde alaba kontikwanterecho ijiri. Naomba watu wetu watulie kidogo. Hiyo recruitment ya jeshi nitahakikisha na nitajaribu kabisa ndio tufanye Imenti East ikuwe na watu wao na Imenti North ikuwe na watu wao. Amna bubu mubunge Rahim Daud ugati kirabeterete ni mutongire mugongo ejandene thoko ya Gakoromone ndekenda wikira igira musingi na kwambia kwa kwayo. Tuliambiwa na hiyo soko ya Gakoromone open air market, tuliambiwa na rais within the next 3 months. Hata last week Thursday tulikuwa na naibu wa rais Nairobi, Mount Kenya MPs, na alituambia kwamba within the next 3 months rais anataka kupanga kukuja aweke jiwe ya hiyo soko. So tunatarajia before December jiwe ya Gakoromone soko itakuwa imewekwa vile rais alituahidi pia within 3 months. So tunangojea, hata mimi nitasukuma tuangalie tuwekewe at least jiwe ndio hiyo ujenzi ya hiyo soko, because hiyo soko inahitaji, tulikuwa tumeomba mimi na governor ipate not 350 million kama Kianjai ama Mikindori, tunataka ipate 800 million ndio ikuwe mzuri. Muthuri Murioki, Waru TV, Mutejo Kangangi. Katho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja ugeta kuraitu chokirete na ndeto nkuluki. Weru TV na Weru FM isyo station iria itongerete ruterero apa Eastern nontuba ugwe itugwikumiria kwithira turi na mashabiki nkurukia 50% ya bara bonaga Weru TV na kuthikira Weru FM 96.4 kuringana na motuiria jara yetagwa aja ni onja yongwa aria ugatumiria biashara yaku na wona matunda kinyawe ugakena aja Weru utikenge iugwake turingire gukurukira 0707 065 kana utume email kere commercials@werutv.co.ke. Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwithere mane kara nice siri ni mutujo nice extra premium
mutindije ngiana kamusere Inyaju tuenaju Juambishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene etia motujwa Nice Extra Premium. Nkima ya motujwa Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients. Na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara. Ne imboro na imure mutheri. Motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na Nice Extra Premium. Welcome wherever you are. And Marmoush, room to shoot. He well and truly did. It's an opportunity. What a shot to Sono! Tarkowski! Scott's got to be careful. Bukayo Saka! But it's Salah, and that one delivers! Never miss a play, home or away. Stream all Premier League games live on Showmax. St. Teresa Mission Hospital Kerwa ni kugwatoge ni kiricharetu wake kilomita 14 irane kurwa na murimo jo kansa Jumamosi tariki 18 mweri jo 10 mwaka jojo aretu kambire shibitari ya Kerwa mwanka kianine ga Kinoru Stadium the mona nusu shero kere gwatanira na tuwe twetanie twe amwe kenda turinganje kiaje ba kansa twitane mantu mwanya jegie kansa na kuongera kadhalika gogetura screening ya murimo jojo na kinyako gwatira aje ba murimo jojo na njairia iringekete nimba jo sha kansa kianine ga Kinoru kukethirwa na tournament ya football na mantu jangi kathomba kugwata mbaru mutaratara jojo gura t-shirt na ngiri emwe mwaburi na ngiri na magana 5 kana nkobia na shiringi ngiri kana utume othe bwaku kerepe bill number 303030 account 3366# guko negotea barato endete na weregero kire barato kuroira nonto bwantito nkoro kiringa thimo number 0727811041 kana 0703726321. Anno kumenya no utonge gukurukira Times UDT Sacco geria na arua gura shares kenda kuigwatira kanya gaka kugura share imwe ni chiringi 100 aki na urendeka kugura kuma shares 10 gwitia muchindi wa kiewa gikinene akamukira ngari muthemba jo Probox nkuruki kuri na biewa bia okiumia bilani amwe na gift hampers airtime bikibiki ngombe chego kama fridge, solar panels, TV cha inchi 43 na kinya laptops. Omoka na Times UDT Sacco. Gurashias na arua, wichindira biewa bibi. Nuntubo nteto nkuruki, turiongere obisine chietu nkubu, kanoto andikire email, kire info@timesusacco.co.ke, kana uringe dhimo kire 0703 770 457. Nkuruki, no uriungire ndoanyi chietu ntere chankubu, Mitungu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima, na Kinyaka Dhwana. Omoka na Times UDT Sacco. Times UDT Sacco, your timely financial. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Ngako atogeni orengi na katho cia mwanya muno no ntubwa kwithira witite mbere na kurumira ndeto cietu cia weru tha mwanja twicokera tucokere na rono rwa mwanya na ra mwandiki wetu wa ndeto
John gatubanganiretie gicunche kia mbere kia riboti ya mwanya kithomo Magajone akimurika skuru ira ciithirite cia Antoni acheke arito bakionekana kwitha bakithomera ilasi bithuku bina malinya na bangi kuonekana bakithomera ilasine bainyene nonto bitikwana kaunti-ini ya Meru na kaunti ya Tharaka Nithi. Pigeni makofi. Wanafunzi wa PP1 tunaweza kusoma sauti ikioto na gwirigiro bwakira mwana agakenya kuringana na katiba kwigua akiwata kithomo kega na agikiwatagira Bantoni ega indi kiri cukuru mweche kaunti ya Tharaka Nithi amwe na kaunti ya Meru itakiroto kiri ana baba na maono ba cukuru cha primary kwa ngerekano ino ichukuru ya KK Mwere ntere Chegembe Central na arana ba PP1 amwe na PP2 kana nasari bethiritoe bakithomera iracini bikarita makerenge aciari bakiuga amwe na gutwika ana baba nasari kwigua bari iracini bithukangu kithemba giki wanarimu bongo ba ECD batiganaga rimwe kabandika arimo na mbeca batari nacio watwika rimwe kana bao bakwingatwa nontu batire na mbeca bari rito na aciari bao chekorea mwarimu uyu ECD teachers tutirebo kuwa na baba githomera nja niba bena unini bwarimu udiari bokona na babeo bara naziari atiri baba korea naziari baba tembeza batengemea mwate ontuku muntu atumba kuona mbeza atetemete bara kana thio ntubungi ko tiengwiriria kuno kwinkoro mangaba neto yegenene athondeka arimu ngenda ana baba atethuka na niyo nguzo mwimwira yokuria nthi totha utera githoma na bagamba na orwani ntore itiriega lakini to wandika arimu ba to kabwithi muzigu manthi skuru ya kura twena thina ya kwethira totena arimu ba nasari na thina ira tokulukila bonene itwasi kinyambia cia kuria mwarimu kwatweka kuria aciari batene kinyoeso bakuria mwarimu ikiririkanwa thina wa ya kithemba tagikino ya ringite irengo bia nyomba cia ndeto kuma kiri kaunti ya Tharaka Nithi ana bakithomagira iracini bina makurungu guna kuwa imbea tuko kwa hiyo structure yenye mliona na tuko na grade 1 and grade 3 pia wako kwa hiyo structure yenye mliona imewekwa hapo kwa picha. Tungeomba klasi ya ECD mheshimiwa wetu MCA nafaa tuchengari tu promise tunangoja tu lakini hatujui kama itakuja sasa tunaomba Mungu amsaidie tu keep his promise na pia tukipata awelwisha pia tusaidie na klasi zenye tunaanza grade 1 mpaka 3 tutashukuru. Na kiriro no kimwe kiri na aciari kuma kaunti ya Meru ningoenjo mukagitagara na beto bakarinde iracine mwana natukwani kiracine lakini ekara yakare ome ani kiracine lakini by the way ekara yatukwani ome kuringanira na cukuru turiongete mwanya kaunti wenu ya Meru amwe na kaunti ya Tharaka Nithi itumenyete ati tiraci bia nasare kibire na thina indi kinya iraci bia primary bia iraci wa bira binge bireguru wanana bia thina no teno ana bakithomera iraci ni bikarigwo gu ontobo kujirito na aciari kwina some other classes cha class grade 3 4 and 5 irasi ora biakirwe na aranthi bita mpaka kuthithirwa nini renovation bio mpaka cemento anthi na rwira iria yetu isekle swero na ikuithera kukibubuka rwi kuma nthi irasi bibio ndo kuona kinyabia maije bira bimwe twaerwe ni plan international bia mbao na kienge kimwe batwa alafu bibinge ni aciari twetwengwa itweto watanite tuka bibuethia tuka akabibia maija na kinyande bithethingi nthe na kinyandene biteringi plaster cukuru wenu cha primary turiongariongete cukuru mwanya itoyete kumenya tiraci yake inde kinya guntukura ana baba kurugirwa na kinya bioro cukuru mbingi ikinyamara kitheri kitchen twena thene te size baturuke ya kwithirwa kwina ruoro nene atotora ome kenda ruoro goyago ya tukuma kibia kuria biana kwina atarira kwa uraro kuma mabati na rwerwe na ntogo ikurira na ruro tega kume bia kuriene rikorera re kuma roe kwa kia monkey stress okirwira na irio bia ithina kuubokwa ikwapilike mheshimiwa honorable Mutunga na mbere ito muchokeria nkatho nontu kinya kioro getu ikiasinkire na areja na aratwakira kingi isioro biongo bia nabau
condition yo itebu iburu itwendete kumenya gitumikira iprimary yake chire na thina ta ino na nu mwambirio wa kithomo na ara mwana abatirite kuigua akithomera guntu kwega na ara kiri gicunje kia mbere muthenya wa ru tukawatanira na atongeri amwe na agwati mbaru kithomo kuma ntere mwanya mwanya kenda gutwa macokio mama na gutwira wa kwithirwa kuri na kiore kana ntaira che kuthiria thina no kiri cukuru cha primary. John Thega, Wero TV. My home. Katho cia mwanya muno no tubokona kanya gakwatana abatu kindeto cietu cia Weru thaa mwanja tukerwa ringa kwendera kaita kea onbeto awini o Kinyero.